hang rong ke the wai song klama long jamuna par moza wo phong rong ker kar kli mesen pen ke pachun ingdeng plikebra phoning kan seka mai pi rong khang constituency ang kang salona arong along ke sing long phopen mai ke pama Karbiang long along tet ki bia puthak Karbiang long aradatum kamang hudunang West Karbiang long along alon ripen kipon koila truck tumpreng along kinap dun long Kardom News time along pen level urban tropi kato kawe phanta Kardom bajiriglo nan bior tang ton pen archuik tha difu ma jaka chalenga to war miles phone hang rong kithe waisong aklam along pini theory ni phai cap arni jamuna par moza bo phorong ker karthia sai ki paman pona biorta kar news channel la pherang kila pen mohor ne bang tum pen biorta nang pali Difu miles phone ni hang rong kithe waisong aklam along ajai mega teng pen kedam tang theory ni phai sur cap arni Karbiang long autonomous council CM arideng pen Puwai song akumrin ing pupon jada pi kurusa ratuma phat kang thum karni la pen rot amai bita pato ponsi mesen pen kicheng arni aja mek pachun ponlo pinpur me wophong rongker kar khila ke ningkan phopen arni sian si arkhia sai pado ponchot lasi jamuna par moja wophong rongker committee tumpen labang swadim kaching thura mukireng jia phan puwai song akumlin parcha ponlo la pen labang swadi wai song aklam pusi irlo piningkan pen ningkan wang sitame phaikunia chikloni phai troxy arni ke wai song arani katalon ponje phanta pathik pon tanglo Puwai song akumlin lake difu rong thang along kido ejang po arts jagdish ti sola pen area sang hotum pensi salam pon lo la pen la solong wo phong rong ker committee amai phu hukleswar be pensi pin khat pin lardun lo la pen tangka maha ke chunbang mate VDC chairman Lawrence Ronghang pensi pajurdun lo anparta sorkari gangbura sar sikari ti so pen ketok wai song alamo kitab sitame paklang pon lo pini theory ni phai cap arni adaba por pen kurusara tum wo phong rong ker kar class sai deng pon lo labang sojai megalong ong dung ke thegiding pen rato ana tum chitong dun si RDP dun wo phong rong ker ase kar kliang thek mesen pusi kurusara tum to anta pherang kyang no pachini dun Rongkhang constituency ang kang salona arong along plikebra phong deng kesing long phoning kan eseka mai bi ke paman pona biota pherang kepen biota nang pali Ingdeng plikebra pho kese lama kese kongchun bang moniram tok bichirab dunsi kese mai phu bijoy biar deng pen kese lama ingthur ponlo lama kang thura long alhia man pen NEDF pen Jamison amsu pen Bruce pedang amsu mai phu monjet sarathana tum chetong dun apithu kachikimo asai long kese kongchun bang moniram tok bi pen si japon lo radamai pia long kese mai phu bijoy be pen si chari ponlo alhi sarpo man pen karbiri chok saram sing ronghang phabang chang alhi pen KSY se mai phu DSA amai phu NEDF pen Jimson Delhi National Youth Welfare pen Gautam Thakur KSA mai phubarim Leon England pen danglong pinaan ke thiki ding atum chutong dun si mai misening samjin pen kipachun pona birta long tun non kepada ponji Karbiang long along tera satlang apathak Karbiang long aradatum kamang hudun dang apathak pini theory ni phai cap arni kat news channel along birta nang le Ahok pet teta satlang aphan Karbiang long along ke satlang ke toka dim mate examination center adi manchot ang ton ben kinang soran ke Assam government pensi chipari dengji question paper laben answer scripts correction anta Assam government pensi kilangji pusi Karbiang long autonomous council yam jukot sing ingti pen pachini anparta criteria laki elementary education aphan DLED diploma nangji lapen secondary education aphan B.Ed donangji Karbiang long autonomous council pen teta satlang ke bipon nang koka the lake Karbiang long autonomous council pen ke thanbang atuma achiklo jonwang abainong ki PJ phan tangkawi lasi Karbiang long autonomous council pen teta satlang aphan chipahin pupon high headed lopusi yem ingti pen pachini pon thu Karbiang long autonomous council pen jongsi tet chipahin pupon ji polote state government pen ke bainong mate salary ke nang pilung thek thi polam pen si Karbiang long autonomous council pen teta satlang aphan chipahin pupon high henang kok loputa yem ingti pen ningje thu non malam sopor phandina pharman birta mangtamanik sina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bom lo nongi prai tu duklo
nilita hemgimi kimbomlo sita lahe alamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputhar Bir Talong Bangtulo West Karbi Anglong District tong kamukap ing namrai komasai kam ki parluang kang pini theri ni phai kep arni aron repen ki formate kang ho koila truck tumpreng along kinabdun long koila kang hu ki pona truck tipi chalan abi pin pensi koila ki pona truck number ML04C5677 pusi pang theklo labang sa truck kinabdun long hut humpli koila kang wa truck tum nang pachi jenglo sitame ihima truck phansi ing namrai komasai khiatum nebdun long chotlo pusi birta ripdun long Kat news of Herang ke Jason hi by Talang Sopen nang kilo birta. Fit Club atumpen pini theri ni phai cap arni ataba por pen okpan mesenang Jipura difu Fit Club atumpen patir piponsi tirong thang pen difu club an armu chejeng asai kedeng pado. Adaba por armu chejeng along Karbi Anglong Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahantada chetongdon se RDP don ning karong lapen methang okpran kosonsi kachepame pen kesopen ke jok thekji ma palam RDP don si ingsam jin pen puaputhak difu club along rana tumpen chethanchimum pado আনহেলদি গৈ আছে কেনেকৈ হেল্ডি থাকিব পাৰি কেনেকৈ ভালকৈ থাকিব পাৰি আৰু ভাল নিউট্ৰিশ্যনৰ লগত জড়িত হয় 80% এণ্ড 20% ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ 80% নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড 20% এক্সাৰচাইজ আমাক জৰুৰী হয় তেতিয়া 100% মাইণ্ডছেট হয় বেচিকেলি আমি সেইটোৰ ওপৰতে আজি ডিফুড এৱাৰনেছ এটা লৈছোঁ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আপুনি এৱাৰনেছ ৰিলি এটা কৰিছোঁ তাত আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আহিছিলে এতিয়া আমি যিখিনি ইয়াত লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে কেনেকৈ হেল্থ ভাল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এখন চেমিনাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মানুহখিনি ভাল ৰেছপন্স দিছে আমাৰ বেছিক মটো হ'ল মেক দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্ডিয়াৰ এণ্ড ৱেলডিয়াৰ আমি এইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ মেক দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্ডিয়াৰ এণ্ড ৱেলডিয়াৰ হেল্ডি থাকিব লাগে আৰু হেপী থাকিব লাগে মানুহ হেল্ডিয়াৰ এণ্ড হেপিয়াৰ হেপী থাকিব লাগে আৰু হেল্ডি থাকিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ বেছিক মটো Birta bangkilap masih kang ton poniklo domit thangme kurang tu